Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wa YouTube kuri channel Mr Scolaire Kizito. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Muhawe ikaze muri Sanga. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe impamvu uyu mushinga wa USAID wahagaritswe, dore ko ari inkunga yatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri uyu mushinga wa USAID bigatangwa muri Afrika, mu bihugu by'Uburayi ndetse no tutibagiwe na Amerika y'Epfo. Tugiye kurebera hamwe rero impamvu zigiye zitandukanye zatumye bihagarikwa, ese kuki byatewe n'iki, ni iyihe mpamvu yabiteye, ndetse tutibagiwe no kurebera hamwe umumaro USAID yari imariye Afurika no mu bihugu bitiye bitandukanye, dore ko USAID yatangwaga mu bihugu twavuga nka Uganda, Tanzania, u Rwanda, South Africa ndetse n'ibindi tutabashije kuvuga, turaza kuvuga mu kanya kari imbere. Uyu USAID rero akaba ari umushinga warufitiye ahanini uruhare ku bijyanye n'uburezi, ubuvuzi ndetse n'ubuhinzi n'iterambere n'imiyoborere myiza. USAID rero ihagarikwa ry'inkunga ya USAID muri Afurika ryatewe ahanini n'icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kugabanya cyangwa guhagarika inkunga zayo mpuzamahanga. Icyo cyemezo cyafashwe na guverinoma ya Amerika, by'umwihariko ibiro bya perezida n'inteko nshinga amategeko, hashingiwe ku mpamvu zitandukanye zirimo inyungu za politike n'ubukungu bw'igihugu. Nanone rero dushobora kwibaza uti se twebwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda USAID yatangiye ryari? Yatangiye mu mwaka w'1964, nyuma y'imyaka ibiri u Rwanda rubonye ubwigenge mu mwaka w'1962. Kuva icyo gihe USAID yakomeje gutera inkunga imishinga itandukanye mu nzego z'ubuzima, ubuhinzi, uburezi, imiyoborere myiza n'iterambere ry'ubukungu. Mu myaka yashize USAID cyangwa se United States Agency for International Development yongereye ibikorwa byayo mu Rwanda binyuze muri gahunda nka Feed the Future, iterambere ry'ubuhinzi, PEPFAR, kurwanya sida, mureke dusome, uburezi. Iyo ni imwe mu mishinga yagiye yiyongera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, n'izindi nyinshi zagize uruhare mu guteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda. USAID rero akaba ari umushinga watangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha abaturage ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afurika mu kwiteza imbere no kuva mu bukene, ikabafasha mu miyoborere, ikabafasha mu kwiteza imbere mu bijyanye n'ubuvuzi. United States Agency for International Development igira uruhare runini mu iterambere rya Afurika y'Iburasirazuba binyuze mu mishinga itandukanye mu nzego zitandukanye, dore bimwe mu bikorwa byayo bikomeye muri aka karere. Hari ubuhinzi n'umutekano w'ibiribwa. USAID yashyigikiraga imishinga iteza imbere ubuhinzi bwa kijyambere kugira ngo abaturage babone ibiribwa bihagije. Ifasha abahinzi kubona imbuto, ifumbire n'ubumenyi bushya mu buhinzi butangwa, bigatuma bitanga umusaruro. Iteza imbere imishinga yo kurwanya amapfa n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, cyane cyane muri Kenya, Ethiopia na Somalia. Ikindi cya kabiri, USAID yari ifite uruhare ku buzima n'ubuvuzi. Ifasha mu kurwanya indwara nka malaria, virusi itera sida, HIV n'igituntu ndetse n'igituntu cy'igikatu, MDR, tuberculosis. Itanga inkingo no gutanga ubufasha ku bigo by'ubuvuzi, harimo gahunda ya PEPFAR ifasha abarwayi ba sida. Isaba ubukangurambaga ku mirire myiza no gutanga amazi meza mu bice byibasiriwe n'umwanda. USAID ku bintu bijyanye n'uburezi ifasha ibihugu nka Uganda, Kenya n'u Rwanda guteza imbere ireme ry'uburezi. Itanga ibikoresho by'amashuri, amahugurwa ku barimu no guteza imbere uburezi bw'abakobwa. USAID ishora imari mu burezi bw'ikoranabuhanga n'ubumenyingiro. Ikindi rero ni uko USAID iteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye. Ifasha abagore n'urubyiruko kubona amahirwe mu bucuruzi no mu miyoborere. Itegura amahugurwa yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Itera inkunga imishinga y'iterambere ry'abagore mu buhinzi, ubucuruzi n'imiyoborere. USAID nanone yari ifite uruhare ku bucuruzi n'iterambere ry'ubukungu. Ifasha ibihugu kwagura isoko ry'ubucuruzi binyuze muri gahunda nka Trademark East Africa. Itanga inkunga ku mishinga iciriritse n'iciriritse yo guteza imbere ubukungu bw'ibihugu. Ifasha mu gutunganya no kunoza amategeko ajyanye n'ishoramari.
USAID yari ifite uruhare mu butabazi mu bihe by'ibiza n'intambara, itangira ibiribwa, amazi n'ubufasha bw'ibanze ku bantu bahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye, mu bihugu bifite amakimbirane n'ibiza. Twavuga nk'ubu kuri uyu munsi wa none Ethiopia, Sudan na Somalia, ndetse ifasha no mu kugarura ituze no kubaka amahoro mu bihugu byabayemo intambara nk'u Burundi na Sudan y'Epfo. USAID mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'imiyoborere myiza itera inkunga imishinga yo guteza imbere ikoranabuhanga nk'ikoreshwa rya internet yihuta mu bihugu by'akarere, mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Itanga ubufasha mu matora, imiyoborere myiza no kurwanya ruswa. USAID rero muri rusange yari ifite umumaro mu bihugu bigiye bitandukanye, dore ko USAID twavuga nko muri Afurika y'Iburasirazuba ishobora kuzagira ingaruka wenda nk'ibyo kurya bizaba bike, amapfa yiyongere. Iyi nkunga kuko yafashaga ku bijyanye n'ubuhinzi, byumvikane yuko USAID yateraga inkunga, yari umuterankunga ukomeye mu buhinzi no kurwanya inzara muri East Africa, cyane cyane muri Kenya, Uganda na Tanzania. Ihagarikwa ry'iyi nkunga rizatuma abahinzi babura imbuto, ifumbire n'ubumenyi bushya, bigatuma umusaruro ugabanuka. Amapfa ashobora kwiyongera cyane cyane mu turere tubwirijwe wenda n'imirire mikeya. Ibyo mbese bizagira ingaruka. Ikindi cya kabiri ni uko indwara ziziyongera, serivisi z'ubuvuzi zigabanuke. USAID itanga inkunga mu kurwanya malariya, virusi itera sida, igituntu ndetse n'igituntu cy'igikatu. Abantu barenga miliyoni 5 bafata imiti igabanya ubukana bwa sida muri Afurika y'Iburasirazuba bashobora guhura n'ibibazo rero, dore ko USAID mu gihe yahagaritse iyi nkunga bizagira ingaruka, kuko urumva nimba bafataga imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, azaba ari ikibazo cyane. Igituntu, imwe mu ndwara zica abantu vuba kandi zigakwirakwira mu gihe gitoya, azaba ari ikibazo ku baturage bo muri Afurika. Inkunga yahaga ibitaro bizajya bibura inkingo, imiti n'ibikoresho by'ibanze, dore ko yari ifite uruhare mu gutanga inkingo zigiye zitandukanye mu bitaro bigiye biri mu bihugu. Gahunda yo gukwirakwiza amazi meza ishobora guhagarara, bikongera indwara ziterwa n'umwanda nk'impiswi na kolera. Ikindi rero kizagira ingaruka ni imyigire y'abana, izagorana cyane, umubare w'abava mu ishuri wiyongera. USAID ifasha uburezi binyuze mu gutanga ibitabo, ibikoresho by'amashuri no guhugura abarimu. Yatangaga amahugurwa ku barimu kugira ngo babone uko batanga uburezi bufite ireme. Niba aya mafaranga ahagaritswe rero, ibigo by'amashuri bizishobora kugabanya ubushobozi, abana benshi ntibazabasha kwiga neza nk'uko bikwiye, ndetse abakobwa n'abana bo mu miryango ikennye nibo bazahura n'ingaruka zikomeye, kuko inkunga yafashaga kubona ibikoresho by'ishuri n'amafaranga yo kwiga azaba yabuze. Noneho ku bintu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari, USAID yashyigikiraga imishinga mito n'iciriritse, bimwe twita SMES, kugira ngo ubukungu buzamuke. Ibigo bito bikora ibikoresho by'ubuhinzi, ubucuruzi n'ibindi bikoresho USAID bizahura n'ibihombo. Ibihugu nka Kenya, Tanzania bifite ubukungu bishingiye cyane ku bucuruzi n'ishoramari ry'amahanga bizahura n'ingaruka ndetse n'igabanuka ry'amafaranga yinjiraga. Ikindi ni uko umutekano w'akarere ushobora guhungabana, dore ko USAID itanga ubufasha mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba, cyane cyane muri Kenya na Somalia. Niba iyi nkunga ihagaritswe, iyi nkunga ya USAID, imishinga yo kurwanya Al-Shabaab na ADF, Allied Democratic Force, ishobora gucumbagira ndetse bigateza ikibazo cyane. Ibindi bikorwa by'ubushakashatsi n'ubufatanye mu kurwanya ibyaha, ruswa n'amakimbirane bizagabanuka. Ikindi ni uko abaturage benshi bashobora guhungira mu bindi bihugu. Ibibazo by'amapfa, ubukene n'ubuzima buke bishobora gutuma abaturage benshi bava mu bihugu byabo bagashaka imibereho ahandi, dore ko nyine bizateza ikibazo. Abenshi basaba bafite inzara, amapfa, ubukene, kuko nyine ya nkunga itakiri kuboneka nk'uko yatangwaga.
Ibi rero bishobora gutera ubwiyongere bw'impunzi n'abimukira, bikagira ingaruka ku bihugu nka Uganda na Kenya bisanzwe bifite impunzi nyinshi. Imishinga y'iterambere izahagarara. Gahunda za USAID nka Feed the Future, Power of Africa na Trade Africa zashorwagaho amafaranga menshi mu iterambere bizahagarara, ndetse inkunga ryasobanura ko amashanyarazi, ibikorwa remezo ndetse n'ikoranabuhanga byari kwagurwa muri East Africa bizadindira, dore ko byari biri kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Ndetse igihe ibi bizaba byahagaze, USAID yahagaritse gutanga inkunga, ibi bizagira ingaruka nyinshi cyane, nk'uko twavuga nko ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. USAID yari ifite umumaro, dore ko ku bijyanye n'ubuvuzi yazahuraga ubuvuzi n'ibibazo bikomeye. USAID yateraga inkunga ibikorwa byo kurwanya malariya, virusi itera sida, igituntu ndetse n'igituntu cy'ikatu. Gahunda nk'iya PEPFAR ifasha abarwayi ba sida kubona imiti y'ubuntu ishobora guhagarara, ndetse bikagira ingaruka ku bantu barenga 200,000 bafataga imiti igabanya ubukana. Gahunda yo gutanga inkingo, ibikoresho by'ubuvuzi no kwita ku mirire y'abana izahungabana. Ibyo rero ndetse bizatuma ubuzima bw'abana bato n'ababyeyi barushaho guhura n'ibibazo. Ikindi ni uko ibitaro n'ibigo nderabuzima byashorwagaho inkunga ndetse bigashorwamo amafaranga, ibikorwa byabo bishobora kuzabura ibikoresho bikenewe. Ubuhinzi n'umutekano w'ibiribwa bizahura n'ibibazo mu gihe USAID yifasha abahinzi kubona imbuto, ifumbire, amahugurwa n'ubushakashatsi mu buhinzi. Ibyo nabyo bizatuma iyi mishinga idindira. Ihagarikwa ry'inkunga rero rizagabanya umusaruro w'ubuhinzi, bikaba byatuma ibiribwa bihenda ku isoko, dore ko yatangaga bimwe mu mahugurwa, igatanga imbuto zo kwifashisha mu buhinzi. Ibyo rero bizaba byahagaze, bizatuma bya biribwa bihenda ku isoko ry'umurimo. Imishinga yo kurwanya imihindagurikire y'ikirere, amapfa no gutanga amazi meza ishobora guhagarara. Uburezi bw'abana ndetse nabwo bizagira ingaruka, nka gahunda nk'iya Mureke Dusome yatezaga inkunga n'uburezi bw'abana bato ishobora guhagarara. Aho turi kuvuga mu Rwanda, dore nk'uko abana bo mu miryango ikennye bashoboraga kubona inkunga ibafasha kwiga, bashobora kuva mu ishuri. No gahunda turabizi neza nko mu maprimaire, mu mashuri abanza, abana batangaga 1,000 ndetse leta ikabongereraho andi. Ibyo rero nabyo bishobora kuzagira ingaruka, dore ko yari amwe mu mafaranga yabaga yatewe inkunga na USAID. Mu bijyanye n'uburezi bw'abana, ibyo byo bizatera ingaruka nyinshi cyane ikomeye, ndetse n'ubukungu n'ishoramari bizagabanuka. USAID ishyigikira imishinga mito n'iciriritse, igatanga akazi ku banyarwanda benshi. Ibyo rero bizagira ingaruka ku banyarwanda. Ihagarikwa ry'iyi nkunga rizatuma imishinga myinshi icumbagira cyangwa ihagarare, dore ko bizateza kugabanuka kw'akazi. Ishoramari rishobora kugabanuka kuko ibigo byinshi by'umwihariko mu buhinzi n'iterambere ry'ikoranabuhanga byahabwaga inkunga. Ibyo rero bizagira ingaruka. Ikindi ni uko ubutabazi mu bihe by'ibiza n'iterambere ry'imibereho bizagabanuka. USAID itera inkunga imishinga yo guteza imbere abagore, urubyiruko no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibikorwa byo gutanga ubufasha ku batishoboye, impunzi n'abahura n'ibiza nk'imvura nyinshi cyane, amapfa bizagabanuka. Ibyo rero bigira ingaruka ku baturage. USAID ifite umumaro mwinshi cyane ku banyarwanda, dore ko umutekano ushobora guhungabana. USAID yateraga inkunga nka gahunda zo kuzamura imiyoborere myiza, kurwanya ruswa no guteza imbere amahoro n'umutekano. Ihagarikwa ry'iyi nkunga ryatuma ibikorwa byo kurwanya iterabwoba by'ubucuruzi bw'amagendu bigabanuka, bigira ingaruka ku mutekano w'igihugu. USAID rero mu gihe yahagaritswe, u Rwanda rushobora guhura n'ingaruka zikomeye mu nzego z'ubuvuzi, ubuhinzi, uburezi, ubukungu n'umutekano. Gusa u Rwanda rufite gahunda yacu nk'uyu muzehe akunda kuvuga yo kwigira. Gusa ibyo nanone ntibishobora gukuraho yuko hazagira ikigabanyuka, dore yuko
niba abarwayi benshi bagiye batandukanye bafataga imiti mu gihe byahagaritswe, rumva azaba ari ikibazo gikomeye. Ibiribwa bigiye guhenda, imiti ihende, ndetse binagira ingaruka ku bantu bagiye batandukanye. Hari abafashwaga wenda na leta mu bijyanye no kwiga, ndetse hariya living allowance biravugwa yuko nayo ashobora kuva. Urumva rero ni ingaruka zizaba zikomeye zizaba ziri kuba ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikindi ni uko USAID ni imishinga nyine yari ikomeye, yari ifitiye umumaro kuri Afurika, ndetse iri hagarikwa ry'inkunga rizagira ingaruka zikomeye ku mishinga itandukanye y'iterambere hirya no hino ku isi, by'umwihariko muri Afurika. Urugero, abaturage barenga miliyoni 5 ba Afurika y'Epfo bafataga imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida. Bashoboraga guhura abo bose barenga miliyoni 5 bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane mu gihe batari kubona neza imiti nk'uko bikwiye. Hari kandi miliyari 1 y'amadolari y'Amerika yagombaga gushorwa mu bikorwa by'umutekano w'ibiribwa n'ihindagurika ry'ikirere mu gace ka Sahel, ndetse na miliyoni 400 z'amadolari zari zigenewe Ghana, na miliyoni 400 z'amadolari zari zigenewe mu Burundi mu bikorwa by'ubuhinzi. USAID yitaga ku buhinzi n'ubuvuzi ndetse n'uburezi, dore ko ari umwe mu mishinga yarifatiye runini Afurika. Ndetse ikindi kintu kiri kuvugwa yuko bishobora kuba byateye nuko tuzi neza yuko uyu ukomeye uturuka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, Elon Musk, dore ko aturuka mu gihugu cya Afurika y'Epfo, ariko bivugwa yuko Ramaphosa ashobora kuba yarashyizeho gahunda nka leta ye nyine yuko abanyamerika bahafite ubutaka, yavuze ko bagomba kubambura ubutaka bukaba ubwa leta. Ibyo rero ntabwo byashimishije Elon Musk nk'umukire wa mbere ku isi, ndetse akaba ari umwe mu basigaye bafite ijambo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko muri iki gihe kuva amatora yaba ndetse no muri kampani y'amatora afatwa nk'umujyanama wa Donald Trump. Ni umuntu ukomeye cyane. Ibyo rero bikaba byarabaye intandaro y'uko bishobora kuba byaratumye Afurika y'Epfo ikurirwaho iriya nkunga yazaga, ndetse bituma bahita babigira rusange, bifatwa nk'aho bagiye guhita bakuraho iyi nkunga rusange ya USAID. Ibyo rero ntabwo byabashimishije cyane, bishobora kuba ari bimwe mu ntandaro bishobora kuba byaratumye iyi nkunga ya USAID ivaho ndetse bayikuraho. Mwakoze cyane kudukurikira hano kuri channel Subscribe Kizito. Amahoro Imana akomeze namwe, mbibutsa gukora subscribe niba utarayikora, ndetse wibuke kudusangiza igitekerezo bitewe nuko waba ubyumva. Amahoro Imana akomeze abane namwe.